Yes or no? Okay. Chapter 1 này khuyên dừng ở đây sẽ có class 10 gì number system chapter 1 sẽ khuyên dừng ở đây sẽ includes division lemma hay bao nhiêu đi magi universal truth ở đâu có cái theory hay ta đấy dividend equal to divisor into quotient plus remainder hay sao so có class 4 5 tới tầm bao nhiêu ಅದು ಸಿದ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ದ equals division lemma ಹಿನ ತಮ್ಮಿಕೋ ಅದುಗ theory ದ ಸಿದ ಲೇ let a and b be any two integers and b is greater than 0 aduga then there exists unique integer q and r such that a equal to bq plus r this da hari base ji khoi gan ta gi roi ada I hope in kan ba generalized ani da kumba yaw rob ni na gan khara makai taramani ko ado gan ta na ba sigi mathang da ena important oi ba magalai ri sida equals algorithm mai cha ko division algorithm cha hai ri sigi algorithm cha sisu koi ba tawri ko jinggi roisi si jengdingi mamangda example amka hana hotse haribe example do holaba matungda yi nakhoida sagi sigi kano se angai thamgi magi process ta adu tak ko mami sengna lakpro kamai toge adum sengba malin ntra okay adudi exercise degi kano mala khosi exercise 1.1 se sidegi ko question number location natraga example degi methodology ko example degi sida hot rabok da example da sumjenga mase example da lai se general sound fajana black pro natraga aisa na se sengba khar wale hai bane ko okay sengba wat pe do sound seng dabra natraga na video seng dabra video seng dabo daga di to kano ibasu ya ba jengse kala sengak pare ngo nangi YouTube ki magi quality am lay bido adu hape semdo osu yengo 740 da 720 da thamba deidi HD da thamba gain da udo adu semdo osu yengo sengak pare na eko ngan ba khangembam video okay give me some more 1080 from hame okay ngan ba de khar sengamani natra jengasi ngasi se khoi anobo khar su yaure adunam kino se example se amuko mahala jengsi adugi makhata ko nadi jengsi ko lake example lama jengmina si eko example se ain example is ubriyo iko adide sigi example se sida khone jengdi se includes algorithm gi matungina to includes algorithm gi matungina to
682 hariba number siga and the 298 hariba number siga sigi number ani se sigi ICF putho have ko ICF se kona highest common factor have akona highest common factor se hanana lower class tamba matam da this suppose 4 ga 6 gi highest common factor putho haragadi 4 gi factor di 2 into 2 lai chumika aduga 6 gi kano di 2 into 3 oi my factor se ka jisigi manaba ani 2 se lo rakanda hariba 2 ga 4 ga 6 gi ICF se 2 tai haina sane lo chumika adu class 10 da lai sina si nataba p riba number ni se 682 and 297 se ani si ICF putho kari si naraga includes algorithm si naraga ko includes algorithm si narakanda magi kano si putho haibne adu includes algorithm ai se kari no is sarak pa makhak jeng si includes algorithm si da hai se kai no kanda magi textbook ki page number 3 da jawi ko da lai se includes algorithm na is ahan bada find the quotient and the remainder ko quotient ga remainder ga putho haibne of the division of the greater number by smaller ko greater number to the smaller over number to the number ani pire number ani da amna sawgani amna pikani natra apik padana asobodu da divide to thoga quotient ga remainder ga putho haibne ihan hanbada ko first step second step ta mo masagi akoina puthoiba kano do remainder do 0 oibra jingo if the remainder is 0 remainder sina 0 oiragadi then the divisor is the ICF ko remainder na kaguma 0 oiragadi divisor do ICF oirni else step 3 the lie else oidragadi taking the previous remainder duna hanagi mamangi remainder duna as a new divisor ko anova divisor one lowro aduga and the previous divisor duna hanagi divisor duna as a new dividend one low ko yeko aduga find the quotient and the remainder ko quotient ga remainder amuk han putho hai step 4 the continue to the process till the remainder is 0 hariba mathaki processing se continue tawraga dum laigani karba matam baw till the remainder is 0 remainder sina 0 phangdriba process hai continue tawraga laigani the last divisor is the required ICF ko kaigumba masagi 0 phangba matam da ko laiba divisor da aduduna magi khone puthoka do ba ICF to adu oigani hai yani ko muka halamge akhone LCM tawba matamda khagi includes division gi magi algorithm se sizinaraga tawragadi ko sida piriba number ani se the piriba number ani se 682 siga 297 siga piriba number ani sida ko apikpa sina asobo sida divide out thokani divide out sika yengse 682 ko sida divide by kanana 290 ga 7 sina divide out 682 sida 297 sina divide out so divide out matam da ahan bache koi 2 ne chale ko 2 7 ja 14 1 carry tawre 2 9 ja 18 19 ko 1 carry tawre 2 2 ja 4 5 yabra e ko ni kya lem yeng se 12 tagi 4 log tho di 8 leirani 1 carry tawre 10 9 da have 10 sure 18 dagi 9 khaido di 10 khaido di 8 88
sida khoi hojik magi remainder se 0 phangbra phangde ka remainder 0 phangde ka remainder sine khoi jeng di se sai first step ta asoba masing duna dividend oraga apik paduna divisor oraga jen thoga khoi question ga remainder ga putho hai question ga remainder ga khoi putho es ere ka adudi hai bidi means khoi gi dividend oraga 682 se equal to kala ga manaba say 2 से equal to divisor from 297 into quotient 2 plus 88 remainder kane le remainder से 0 over जेंगे खोने remainder से 0 ओइद्रे गदी कइदोबा remainder सिना divisor ओइरगा quotient से कनो से खाने की divisor सिना dividend ओइरकांदा का dividend ओइरकांदा अमुको पुथोकन है तो the remainder के question अमुक पुथो है का सिने मो खोने remainder question पुथोक से हर गदी जेंगे से 2 3 गुम चलग जेंगे से 3 at the 24 2 carry tawre 3 at the 24 25 26 का 26 का तो the 7 degi 3 khai do kanu 4 khai do di 3 lere 9 degi 6 mu khai do di 3 mu lere again khoi hojishu remainder se 0 phangma ngamdre ka remainder se kya phange 33 um phange ba ka ada sigi step sida divide kano se dividend kanano 297 equal to ka divisor di 80 ga 8 into quotient di 3 plus remainder di 33 yabra ka 0 oidre ba wa ngasai gi sigi process se hanjin tawdini ka magi ngasai khogi algorithm do ka division algorithm di matungin ade so remainder sina divisor more aduga hanagi divisor sina dividend lai aduga khoi sida mu quotient ga aduga remainder ga puthosi ka 2 na chalasi kya tare 60 ga 6 tare divided by 22 yabra eka the remainder na 22 fange aduga सिनों फंगे द डिविडेंड क्या ले बाय 88 ले इक्वल टू डिवाइजर ना 33 into quotient ना 2 plus 22 चले का अरे नेक्स्ट देखो 22 22 से ना 33 दा मुको मुझे तो सिका 33 से मुझे तो 33 से मुझे ना मतलब 22 1 जा 20 ga 2 sana fange kya le में 11 le देखो 11 le ठीक है अगर सीधा मुलामो 20 ga 2 से इक्वल टू कौन सॉरी 33 से इक्वल टू 22 into 1 plus 11 sayang tare तो 11 से ना करियो यानी remainder से ना divisor वगैरह दुगा हानगी कनो दुना कोई divisor दुना dividend मुलाय 2 ना सलदी 22 ताने 0 का अजे कोई तो करी फंगे 0 फंगे remainder 0 फंगे means 22 से equal 22 से equal to divisor into 2 plus 0 0 फंगबनी ना सर कोई द ऐसे पुथो हाइबा 682 and 297 से सी ऐसे से कोना क्या ने हाने ना कना therefore ICF of 682 and 297 से is 11 से और नहीं कोई लास्ट की को divisor दा 0 ने remainder ओइबा मतलब दो ओइबा खोगी divisor 11 से सिना पीरिबा नंबर अनि दुगी
ꯃꯥꯒꯤ ICF ꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯒꯤ algorithm ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯒ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ division algorithm ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯌꯦꯡꯁꯤ find the quotient and then the remainder of the division of greater number by a smaller number ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯅꯤ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯅꯦꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯈꯔ ꯑꯆꯧꯕꯗꯣ greater numberꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ smaller numberꯗꯨꯅ divide ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ Euclid's algorithm ꯁꯤꯗꯩꯁꯦ we now state Euclid's algorithm for finding a set of two given positive numbers given positive number ꯑꯅꯤꯒꯤ ICF ꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯣ number 1 ꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ greater numberꯗꯨꯗ smaller numberꯗꯨꯅ divide ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟꯗꯔꯒ ꯀꯣꯏꯁꯟꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯅꯤ step number 2 ꯗ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟꯗꯔꯗꯣ 0 ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟꯗꯔꯁꯤꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ 0 ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯃꯥꯏ ICF ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯗꯤꯚꯥꯏꯖꯔꯗꯨꯅ ICF ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟꯗꯔꯗꯣ 0 ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟꯗꯔꯗꯨꯅ taking ꯔꯤꯃꯥꯏꯟꯗꯔꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯚꯥꯏꯖꯔꯗꯨꯅ ꯗꯤꯚꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯀꯣꯁꯦꯟꯒ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟꯗꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅꯦꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟꯗꯔꯗꯨꯅ 0 ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯒꯅꯦꯕ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟꯗꯔꯅ 0 ꯍꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯖꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ICFꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤꯀꯣ clear ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯏꯔꯦ good ꯑꯗꯨꯗꯤ exercise ꯗ ꯂꯥꯛꯑꯁꯤ exercise yengo exercise दा first layise exercise 1.1 da using Euclid's algorithm find the ICF ko to the 1240 and the 1984 se kaino hariba ani sigi koina kano putho hamne ICF putho hai ko adai amana si Roman number 2 3 4 5 6 pau ko ICF putho pa ngatan hai ko ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯍꯣꯠꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯣꯠꯄꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈꯔꯕꯨ ꯍꯣꯠꯁꯤꯕ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯒꯨꯝꯕ ꯍꯣꯠꯁꯤ 4ꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯤꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯅꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯣꯠꯂꯣ ꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯍꯣꯠꯄꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯍꯧꯔꯣꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯉꯁꯥꯏꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯒꯠꯁꯤꯀꯣ exercise 1.1 ka duga question number 1 Roman number 4 Roman number 4 the period say 10605 10605 number ama and the number atopa mana 5256 ka 5256 eko हाइरिबसिगी नंबर अनि से सिसिगी ICF पुथो है करी सिजनरगा Euclid's algorithm सिजनरगा using Euclid's algorithm find the ICF of सिगी नंबर अनि से है बने अदे कोई सॉल्यूशन लौरो से खरा असोबो नंबर सिदा अपिक नंबर सिने जेंथो से का असोबो नंबर से कोई से क्या ले रहे 10605 सिदा कोना का 5256 na jet 5256 adudi 5256 na jenthoku matamda ahan bada kya chatpa yani question Roman number 4 it's good 3 5 15 line okay aduga 2d ina silise Roman number 4 na Roman number 5 over Roman number 5 si on thonge Roman number 5
ꯃꯥꯅ 5 ꯇ 2 ꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯂ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ 2 2 6 is 12 1 carry 2 5 is 10 hapsiradi 11 ko 1 carry 2 2 is 4 5 ko carry tawdare duga 2 5 is 10 right ko adudi 5 tagi 2 khaidodi 3 ko 10 tagi 1 khaidodi 9 natra 6 tagi 5 khaidodi 1 tabra remainder kya ho rahe remainder se 193 सन ओए सुम्ब्रा 193 oh sorry 1 जाओ रे का 1 से सोरे यदि 5 minus 2 to 3 ले रे 10 minus 1 to 9 ले रे 1 कैरी तो करे 5 ता हमसे लगे 6 ता करे का अरे इक्वल टू डिविडेंड क्या नो डिविडेंड से 10 605 you're going to divisor na 5 2 5 6 into quotient 2 plus 93 sina magi remainder sanare mathang da mo sigi remainder sina quotient oirasi divisor oirasi aduga hanagi divisor sina dividend mo oirasi 5 6 ka adudi sida mo divide out thoksi kya phangba yo 23 and with the 93 is a pair of the 9 5 ja 45 9 6 ja go the 5 na chala jenga si go 5 3 ja 15 1 carry 5 9 ja 45 go 40 ga 6 0 le ni the 12 take 6 minus 30 60 go the 1 carry to go 5 ta 6 on put है देखो मुझे मथंग दा 600 के 16 से पैर मनी ना 6 3 जा 18 1 carry 6 9 जा 50 का 4 6 55 55 को 8 ले रे 1 carry तो रे 6 तारे सीधा 8 1 carry 6 लाने दे से क्या लेने 4 का 40 का 8 चुम्ब्रा का अदुदी कोई डिविडेंड जो क्या नो सोमदे इथोपिरमो सोने ई सोने को 5 2 5 6 असागी डिवाइजर तो जो डिविडेंड हो रहे इक्वल टू क्वोशिएंट दी का अदुगा डिवाइजर ने क्या हो रहा बा डिवाइजर ने 93 90 का 3 इनटू क्वोशिएंट दी क्वोशिएंट ना 5 6 यार का प्लस रिमाइंडर दी 40 का 8 मथंग अमु जेंगसी 48 सिना करी ओरनी डिवाइजर ओरनी 93 सिना को डिविडेंड ओरनी दे 1 चलनी नत्रा 48 अदे 5 ले में 13 दगी माइनस 85 ले रे अदे 1 क्री तो इस 5 हावने दे 40 का 5 को सिगी मथंग देना 93 सिना डिविडेंड होगरे इक्वल टू 48 सिना डिवाइजर अदुग इनटू क्वोशिएंट सिना 1 अदुग प्लस 45 45 सिना मागी रिमाइंडर मथंग दमो 48 45 सिना डिवाइजर होरसी अदुग 40 का 8 सिना मागी करी होइसेबा डिविडेंड गन्थय नत्रा 1 अमुक चले का 1 अमुक चलपे मतमदा 40 का 5 3 ले अदुदी 48 सिना डिविडेंड होरे अदुगा 45 सिना डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर ना 3 ना तारे देखा अदुदी नेक्स्ट 45 सिना डिविडेंड होरनी नत्रा 3 ने चलदी 3 1 जा 3 1 5 ले में 3 5 जा 15 and 0 ले को अंदर 0 फंगे 0 फंगा बनी ना कोई कैदोरनी को सागी ऐसे तो फंगे ने लौरनी तो वो कोई सिदे इरम इबदे करम यादे 45 से इक्वल टू को 3 into 15 plus 0 है
sigi matung da khon idu je therefore ICF to kaya ta ne kan da equal to ICF te khon kaya ta ne ko 0 lembagi divisor haide 3 3 sina hai ba sigi masing ani sigi ICF taran swaina ne eko question hanging ba jaw so hairo ko khata ba jing se matang question number question number 2 jing se exercise 1.2 gi sorry 1.1 gi ko exercise 1.1 gi question number 2 question number 2 se pamines question number 2 that is so that the product of two consecutive integers is divisible by 2 so that the product of two consecutive integers है थंगनबे integer ani do थंगनबे ani gi product से is divisible by 2 2 na divide to yai haibado show to haiba eko amuka hange थंगनबा integers ani gi product थंगनबा integer ani gi product से 2 na divide to yai haido show to haiba eko adudi ariba kano se ko 2 na divide to yai haje show to se ko jengse ahanbada kuna log dise solution sida let a se b any integers a se b any integers mas a se kon integers amane logre ko sagi thangnabe integers ani do 2 na ani do gi product to 2 na divide to yai haibani natra so a se ko na any integers am logre aduga mathang da muk then ko so a se ko na maybe the form of kana form de layeba 2q in loge or natragana 2q plus 1 hai a se ko integer amane lore adudi a se 2q oiram bajai natraga 2q plus 1 oiram bajai integer ani 2 se a se ko integer amane lore aduga mase my form the 2q plus or natraga 2q plus 1 oiram bajai di thangnabe integers ani hybridina consecutive integers ani hybridina 2q sin integer ama oirakanda 2q plus 1 sin atopa integer ama oiduni yari ko okay sibo clear ori makha jengse adoita di if ko a se equal to 2q oiraba a sin equal to 2q oiragadi if ko a sin equal to 2q C oiragadi haiba the product of two consecutive integers the product of two consecutive integers product of two consecutive integers haiba sigi thangnaba integers ani gi product to kaya oirani hai kanda equal to a into a plus 1 se ore ko haide ani do si oirani hai binute ko mo lakhidu ni the product of two consecutive integers ngasa ko ni integers to a ni hai na lo goreba chumi ko a ne ko ne lore adudi product of two consecutive integer hai di a sin integer ama oiraga di a plus 1 sina atopa thangnaba integer ama do oiramani chumbra adu the product of two consecutive integers haraga di a into a plus 1
ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯣ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ a ꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯝꯁꯦ 2q ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 2q + 1 ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯅꯤꯁꯤꯃꯛꯇ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ 2 consecutive integers ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃ odd number ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯅ even number ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ a ꯁꯤꯅ 2q ꯒꯤ ꯐꯣꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ product of two consecutive integers or product of two consecutive integers se akoina se consecutive integer ani a sin integer am hoidi a + 1 integer am hoidi ni chumi ko adudi sida a gi mahutta ina 2q ani isile yai ko whole into a gi mahutta 2q ire plus 1 ani dan ire okay adudi yemo sai sida question da hai se kaino product of two consecutive integers to divisible by 2 na divide tawai hai ni ko 2 na divide tawai ya hai adudi 2 sina 2 gi multiples oiba kano singse ade 2 into 4 se 2 na divide tawai yani natra 2 into 6 isu 2 na divide tawai yani 2 into 7 su 2 na divide tawai yani ade 2 gi multiples khudimak 2 na divide tawai yani adoidi sida lai se 2 into ko 2q silakre 2 into simakashin pura masing am oigadi 2 into mase 2 gi multiples am oidini chumbra chumiko adu oigadi haiba sigi masing se kona this can be which is ko divisible by divisible by 2 and p ani ko se koina 2 na divide tawai yani hai yai hare adudi masa koi a se koi 2q gi form da laiba khang lori mathang dom a se 2q + 1 gi form da mu lowsi ko if a se equal to 2q + 1 si form da lori a se equal to 2q + 1 si form da lowu matam dana magi product to jengasi adu regadi sagi asigi product ga gadi khona a whole into a + 1 sine ko adi integers ani gi product to si oirakini adu equal to a gi mohta koi 2q + 1 silan sumbra 2q + 1 atopa madana ko a + 1 sida a gi mohta 2q + 1 amalani tuga masagi lejara +1 amagalani eka adu equal to 2q + 1 ama masagi lejare mamangda mathangi sina 2q + 1 + 1 katani 2 ko adu regadi equal to sigi ani sidagi 2 mo kha kamal thokpa yabra eka 2 mo kamal thokpa jai thokba 2 do ise thamage aduga sigi hanagi 2q + 1 is the see 2q + 1 ko whole into 2q sorry sidagi 2 kamal thokadi q + 1 se ta ko yabro ko ani sidagi 2 se factor 2 se loina kamal ani mak jaw banina ko 2 se kamal thwe are adi matungda no 2q + 1 se lejare aduga si 2 lothokadi q + 1 se lejane adudi hoje akoina uri se sisu sida 2 into haraga lakpanina sigi leiriba tam nataga si number se 2 gi multiple na moire sumiko 2 gi multiple orabanina hariba sigi number sisu akoina which is divisible by 2 soina hagani aniko ahambasu ko proof togare hadi a sina 2q gi form da leiragadi leiba matamda hariba 2q gi form da leiriba a se 2 na divide to yani yai haiba se ko proof pire karigi 2 into ane lakpanina 2 gi multiple soidini
2 गी multiples खुदिमक्ति 2 na divide tawba yai ko aduga mu halaga mu sidasu ko 2 a sina twice q plus 1 oiba matam dasu ne phangai se 2 into haraga sida masing khara phange tam khara phange aduna 2 into haina lakbani na sigi tam se 2 gi multiple oigani 2 gi multiple oirabani na ko 2 gi multiple de 2 na divide tawba yai haibasidi ko universal truth ne se koi khangiba ai ko aduna sign tawraga koina hariba question do ngasai gi to question se sida proof pire ko so that the product of two consecutive integers is divisible by 2 haib ko 2 consecutive integers se divisible by 2 has to me haina sign tawraga koina proof pire okay makha amaga hot kisi haibra noi war bro text tawro jenge makha amaga hot kisi jo haro wala roi si hariga jo haro hot kisi aisa okay good adidi aisa naam haiga kiko sige chapter 1 gi exercise 1.1 se khara waba angkani ko adi tonganba kanom da leiba aduga haye koina exercise 1.2 1.3 jawadi khara nungairani adudai nungai banga ta re nungai banga ta ngai ne ka kodi mu loin ko sima khatang khitang ko adi ayi wakhanda nungai te ne khale da angang sing su haining ba khawal en khale matang jengo question number 3 so that the product of two consecutive even integers is divisible by 8 ko haidi product of two consecutive even integers thangnaba even integers ani haidi 2 ga 4 ga hairasi 2 ga 4 ga gi magi product to 8 na divide to yai haiba ko adai 4 ga 8 ka hairo adu thangnaba haibni ko 4 ga 6 ka ani du gi product to 8 na divide to yai adu amana 6 ke 8 ka maharasi 6 ke 8 ka gi product kano do product se 2 8 na divide to yai hai to anse haining ni question sai de product of two consecutive even integers consecutive oiba aduga thangna ba even number so oiba integer ani do adugi product to 8 na divide to yai haibani question hai se ko yan ta ni ko adu hariba se amu koi 8 na divide to yai hai se proof to duin ko n divide to yai haina proof to ge haine gadi masai gi dumaina khoina ko ke dorani 8 na 8 ki multiple tana basilani ko sa khoina 2 na divide to yai haiba matamda 2 gi multiple tana na basille adudi 8 na divide to yai haibina 8 ki multiple tana na khoina sillaga sigi proof se khoi pp bayani ko adudi yengasi question number 3 ko question number 3 okay sab manana koi let option si ahanbada let a se koi b ko any even integers lo se b any even integers any even integers eka let a be any even integers from the matungda integers a se kana form de leba ya ga hydrogen asil integers a from then the integer a se from is of the form kana form the 4q and the 4q plus 1 sorry plus 2 even number having a plus 2 and ko hanna kana se even number logram ni na ko sida sir 2q lobo yada bravo 2q and the 2q plus 1 plus 2 lobo yada bro 2q and the 2q plus 2 lobo siyai
ko hot laga jingse adu koina sida 4 lowisina nagi 8 na divide to yaba hairakpanina ko 8 na divide to yaba hairakpanina koren koina a gi kano se adi 4q nataga 4q plus 2 even number soina thangna se soina ani se lairagadi ko hena tanabage ko adu de ko sida if a is equal to a is na no se 4 ko 4q gi form se oiba matamda a is na 4q gi form se oiba matamda masagi du ka chap managani ko oiba matamda masagi product ani thangnaba integers ani gi ko product haragadi thangnaba integer ani di integer amana a oiragadi atopa integer amadi a plus 2 oramani thangnaba even integers haibani eko thangnaba even integers haibani na integer amana a oiba matamda atopa integer amado kari orani ba a plus 2 eko adudi equal to a se 4q oire ko a gi mahata again amuk si a sidi samane 4q plus kata 2 eko koina pami se kaino 8 ki multiples ohenbani ko adi 8 ki multiples ohenba pambani dudi 4 ama sida leire sida sigi bracket manungi de leiba tam ani se the 2 se ani makta common factor oibra oi sigi 2 se common lothox ko 4 into 2 q aduga 2 common lothokadi 2 q leirani plus 1 ko adudi 2 4 ja 8 q ko aduga 2 q plus 1 adudi kuji 8 multiple tarabra l into haragalo in tare ko l ki multiple taragadi 8 na divide to ba yaba ise masanam tarabe ko tuna sida kona which is divisible by which is divisible by which is divisible by 8 see 8 ki multiple tarabni na 8 na divide to ba yarani ko okay khot pa horabni na loisilasi mathangda mu jengase n sagi si kano sina kadiba a sina q 4q oibagi khoi jengare mathang sina a se 4q plus 2 mujeng si ko 4q plus 2 oibagi si oiba matamda a into a plus 2 si equal to a gi mohta 4q plus 2 similarly aduga a plus 2 dadi ko kya taraba a gi 4q plus 2 ama leire a gi ko masagi 2 ama gum leijare tapa ko adudi ahan bagi sidagi khona 2 se common loi tamani makta 2 common lokthoi ko aduga kya tare 2q plus 1 chumi ko mathangi sida mu 4q plus 2 ani plus odi 4 am tan tumbra adudi sidagi 4 ama common lokthoroksi ko 2 into 4 similarly aduga 2q plus 1 similarly ni aduga 4 common lothokadi q plus 1 similarly ko adudi last ke dore 2 4 ja 8 ko 8 ki multiple tarabra yengo 8 ki multiple tare 8 into 2q plus 1 aduga q plus 1 so in tare adudi 8 ki multiple tana ba khoi sin bane ko 8 ki multiple se tarabani na hairiba sigi number se 8 na divide to ba yare haibane ko which is divisible by 8 duga hands on hand thaba yare reko ado ngasi gidi soide loisilasi ko duga hayeng amuk hotse hayeng di khare amna hotna batausi reko
Good night ꯑꯣꯏꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤꯀꯣ